Ya espanta y tiene miedo el mga residentes del Recodo Purok 5 después que yaman kalayat el historia na dila lugar el asigun kurta humano ya inkunta na dila basurahan na kantoy kamino na Purok 5A and dinantes lang aga. Insigidas yaman kalayat el historia na entero pueblo hasta ya alcanza kami na lugar pero no hay mas pwede inkunta na mensionaw lugar. Un retrato ya lang el ya alcanza na news team kaya dali el jefe del police station 9 na Ayala Police yung Inspector Karib Muaram na di ila investigasyon niya aparece que mano gali del un residente del Purok 5B Elia buta ali na mensionaw kamino. Accordingly and allegedly na mayroon daw chop-chop na victim at nilagay daw sa sako. Nung pag-verified ng personnel natin dito to check the veracity of the report, ito'y nakita na kamay sa kahon, sa karton at dun lang tinapon sa basurahan. Un Alan Carino gali el taduenya con el mano, kenya kurta el mga doktor después que man kuryente, 2 semana ilya pasa. Pag-conduct natin ng investigation, itong kamay na to is accordingly kamay daw to ng isang victim na na-electrocute nung last 2 weeks ago. Dito rin sa Purok 5B. So nung nirush up siya sa hospital at yung chances na hindi na makuan, pinutol na lang yung kamay niya. On the other hand binigay itong kamay para ilibing at tinapon lang daw to sa basura. Ya entierra derecho la autoridad con na un bakante lote alin ang lugar para hindi causa susto ng mga vivientes. Ya se claro el PNP que hindi incidente de chop-chop el kosya pasa, sino un neglihensya lang que debe ya entierra ya con mas temprano pa. Albert Luna, Dateline Zamboanga.